Inshuti bakunzi bagihereka twongere tubahe ikaze muri iki kiganiro indiba y'ibivugwa cy'uyu munsi tujya kugaruka ku ngingo zitandukanye. Kuri uyu munsi turahera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro AFC M23 riherutse gukora ikiganiro n'itangazamakuru aho ryagarutse ku ngingo zitandukanye. Turaza kureba icyo ibi bisobanuye cyane cyane mu gihe iri huriro riri mu biganiro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi no kugaruka ku gihugu cy'Ubwongereza giherutse gufata icyemezo cyo guhagarika kohereza abimukira mu Rwanda. Gusa kuri ubu ngubu icyo gihugu kikaba kiri mu mayira abiri, na cyane yuko icyo kibazo kitigeze gikemuka ndetse abaturage bakaba bari kwibaza impamvu igisubizo cyari cyatekerejwe cyakuweho nta n'ikindi igisubizo giteganywa. Ibi byose rero nibyo tugiye kugarukaho. Ngewe uyoboye iki kiganiro ndi Ndahayo Emmanuel, ibumoso bwanjye ndi kumwe na Serge Iradukunda. Serge, reka nguhe ikaze. Urakoze cyane Ndahayo. Iburyo bwanjye ndi kumwe na Tite Gatabazi. Tite, reka nguhe ikaze. Urakoze Ndahayo. Reka tunahere ku kiganiro M23 iherutse gutanga, ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru ndetse by'umwihariko n'ibyagarutsweho n'abayobozi batandukanye hariya muri M23. Ngira ngo wabanza ukaduha ishusho ngari y'icyo kiriya kiganiro cyari kigamijwe. Dusanzwe tubona M23 ikora ibiganiro, ariko kuri iyi nshuro nubuye butumwa bw'ingenzi bashakaga gutanga. Ejo habaye ibiganiro bibiri bitandukanye. Maître Moise Nyarugabo yakoze ike saa 4 Maître Moise Nyarugabo ntabwo ari umwe mu bakoze ihuriro AFC M23. Yego. Saa 4 akora conference de presse. Saa 9 n'igice coordinateur wa AFC M23 Corneille Nanga n'umwungirije Bisimwa ushinzwe ibibazo bya politiki na diplomasi nabo bakore yabo. Bo bagarukaga kuri kubera Doha, kuri akuntu Tshisekedi yica CCLF na ya discours Tshisekedi yakoze i Kinshasa. Ariko ngira ngo igikomeye ni ibyo Maître Moise Nyarugabo yavuze mu gitondo saa 4, yerekana ko communauté y'abanyamurenge yibasiwe na guverinoma ebyiri, guverinoma ya Kongo na guverinoma y'u Burundi. Anatanga n'ibimenyetso bigaragaza guverinoma ya Kongo ifatanye na guverinoma y'u Burundi bamaze gushinga amadrone hariya mu nkengero zose za Minembwe. Izo drone so bwa mbere ziza kwica abanyamurenge. Uribukana mbere twanabivugaga mu biganiro, zimwe zavaga Kisangani zikaza zikarasa hariya kandi ahantu hari abasivile. Hari izindi baparikaga Kindu zikaza ku Cyumweru abantu bagiye mu misa zikamenamwa amabombe zikagenda. Maître Moise Nyarugabo aravuga ati afite amakuru, afite gihamya ko hari base militaire avancée hamaze gushingwa base kuri territoire y'u Burundi ishinzwe gutera abanyamurenge, ko hari amaposition y'abindi bitango position stratégique zigera kuri 58 zifatanyijwemo na Tshisekedi na Ndayishimiye. Akerekana ko gahunda iriho yanatangiye mbere ari ukurimbura abanyamurenge. Iyo ni genocide. Icyo namwongereraho atibukije ejo nuko hari umumama w'umunyakenya Alice Ndeiretu. Yego. Yari umujyanama wihariye wa Secrétaire Général des Nations Unies ashinzwe dossier ya genocide. Yagiye muri Kongo kabiri gakurikirana. Avuyeyo ubwa kabiri hari mu kwezi kwa 11 2022. Avuga ati ibyo niboneye n'amaso. Hari kwibasirwa abatutsi b'abanyekongo
ku buryo buri generalize na systematique. Bivuga ko hariho no kwibesha kubera ko babareba isura y'umuntu gusa, naho waba uri mu bundi bwoko umuntu agatunga agatoki ati ure ni bahita bagusimbukiraho. Izo rero ni ibimenyetso Maître Moise Nyarugabo yasangije abanyamakuru ababwira ati ibiri kubera mu Minembwe n'ibingibi. Ngira ngo Serge, hari ikintu abantu benshi bakunda kwibaza, iyo wumvishe leta y'u Burundi igira uruhare mu bikorwa nk'ibi, bamwe nk'uko na Maître yabigarutseho bagaragaza ko ari jenoside, umuntu yakwibaza ubundi Burundi bugamije inyungu ki mu kuba bwakijandika muri jenoside muri Kongo? Urakoze cyane, ndahaye ngira ngo hari impamvu nyinshi Burundi bushobora kwinjira muri ubu bwicanyi. Icyambere kinumvikana ni impamvu abasirikare babwo bahisemo kuguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ubutumwa bari bagiyemo bwa ese Tshisekedi yirukanye ingabo iz'u Burundi zirahaguma. Uri kumva kuba byonyine byaranagenze gutyo ni ikigaragaza ko hari impamvu bahagumye, bari mu mikoranire na Tshisekedi. Iyo umuntu agukoresha abafite inshingano zo bufite umukoro wo gukora akazi kose aguhereza. Uyu munsi byagiye bigaragara kenshi ko Tshisekedi hari amafaranga yagiye yishyura Ndayishimiye w'u Burundi kubera ingabo ze ziri muri Kongo. Bivuze ko rero niba yarishyuwe izo ngabo ze zigomba kwifashishwa muri ibikorwa n'undi Tshisekedi asanzwe mu byo ubwicanyi bugambiriye cyane abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Bivuze rero ko ku ruhande rumwe Burundi buri gukoreshwa na Kongo muri uyu mugambi, ariko ku rundi ruhande nureba ubutegetsi bwa Kongo ukara ubutegetsi bw'u Burundi hari ikintu bahuriyeho, hari ikintu bahuriye ari yangenga bitekerezo ya jenoside tuvuga iri mu karere binagoranye ko izarandurwa byoroshye. Icyo ngicyo rero bagihuriyeho ni uguhiga umuntu uwo ari we wese bita umututsi. Iyo politiki u Burundi buyihuriyeho na Kongo. Ngira ngo urabizi ko ntabwo ari ubwa mbere Tite amaze kubivuga, ntabwo ari ubwa mbere ingabo z'u Burundi zishobora gufatanya n'iza Kongo kugaba ibitero ku banyamurenge. Rero icyambere nicyo ngicyo nari nkubwiye, bari gukora akazi ka Kongo kabahaye, ariko noneho bafite n'icyo bahuriyeho, iyo genga bitekerezo yo kwanga abatutsi. Ariko kuri cyo noneho nyirizina, kuri inshuro nyirizina hari n'ubundi mugambi mbibonamo. Ibintu nk'ibi ngibi bitangiye kuvugwa no gutegurwa cyane mu gihe hari hamaze iminsi hari amakuru ko M23 ishobora gufata Uvira. M23 ntigeze ibyemeza, gusa abantu bari hafi bakubwira ko bishobora kuba vuba cyangwa bikanatinda. Umugambi w'uyu munsi wo kuba u Burundi buri gushyira imbaraga muri Minembwe n'ingabo za Kongo, nibyo harimo bya bindi nakubwiye mbere ko nane mbibona no mu buryo bwo kugira ngo kudiverting attention ya M23, kuko barabizi ko uyu munsi M23 ikorana twirwaneho, bemeye ko basangiye urugamba. Ikibazo bafite ari uko bahezwa mu ruhando rwandi banyekongo. Uyu munsi rero uyu mugambi w'u Burundi, kuko gufatwa kwa Uvira birashyira igitutu ku Burundi, mbona ko kwimurira ibintu byose, amaso yose n'intwaro zose bakazerekeza muri Minembwe ni kugira ngo M23 n'abariho yerekeza amaso ibya Uvira biveho, igitutu kibave, ariko amaso bayerekeza aho ngaho. Barabizi ko iyo hajemo ikintu cyo kwica abasivile M23 itakihanganira. Ntekereza ko ari nayo mpamvu babiteguye, noneho banabitegura nk'umugambi mugari, ntibagerageza no kugira ibanga. Babikora mu buryo biri bumenyekane, ku buryo nibavuga ngo u Burundi bwateguye ingabo 20,000 byo kwica abaturage muri Minembwe, M23 barazi ko icyo kintu ari bukihanganira. Nubwo batigeze babitangaza, icyo Abarundi bashobora gutekereza no kwanga izi imbaraga zose bari bashyize mu bijyanye na Uvira, nitubivuga gutya barazihindura bazijyana ahandi. Nuko njye mbitekereza, uretse ibyo bindi bibiri nakubwiye, ariko kuri inshuro ndabona igikorwa icyo kigamije ari icyo ngicyo. Yego Tite, ibibera Minembwe byavuzwe imyaka myinshi ndetse n'uyu munsi biravugwa. Hari ibimenyetso byinshi bifatika bihari bigaragaza ko ibihabera bishobora kuba bigize jenoside. Gusa urebye uburyo umuryango mpuzamahanga witwara muri iki kibazo,
ubona ko rwose ntawe ubyitayeho. Ni iki gituma amahanga atuza agaceceka imbere y'ibintu bibera Minembwe? Minembwe ntabwo ariho hambere amahanga areba ku ruhande abantu bari kwicwa rubozo harimo jenoside babikoze mu Rwanda. Hano hari abasirikare agatekereza ko nyuma y'imyaka 31 bize muri 45 bamaze kwibasira abayahudi batubwiye ngo plus jamais ça ntabwo bizongera, never again. Byabaye mu Rwanda abasirikare barabapakira bati mutayi. Byabaye Srebrenica muri ex-Yugoslavie. Hari aho umujenerali wari uyoboye ingabo za ONU yasabye kuvugana na televiziyo yari umufaransa. Akuramo ingofero bari kumufilma, ingofero y'ubururu ya casque bleu arayicagagura. Tironi ntakimaze kandi miye kwa heri. Rero niho ubonera bwa bugome bwa double standard, ibintu byo kubogama, ibintu byo kwitwaza ngo ntabwo tubizi neza, nta ese amakuru oya barabesha. Ibitandukanye na 44 mu Rwanda na Yugoslavie nuko ubu biba nkaho uri kubireba live. Barakora ibintu bakabishira kuri réseaux sociaux. Nta wakwitwaza ngo ntabyazi. Ikindi urebe tumaze imyaka 3 urebe amaraporo yabitwa ko ari abagenzuzi ba Nations Unies. Basohora raporo ukabona irabogamye, iragoreka amateka, bikanageraho victime bavuga ahubwo niwe munyabyaha. Bikuyeho na ya nshingano yo gukora enquête, bakaza kuri tele bakareba ibyabaye bakavuga oya, babicaye mu biro kure hafi ni Kinshasa. Bakandika kabisa twe turabizi dore uko byagenze. Rero icyo kintu cy'amahanga kigaruka mu byo dusigaye tubona mu bivugwa mu marezo sociaux. Hano muri Est bo baranarambiwe. Monisco kabisa yabakuriyeho ntabwo tuzongera kurindira abanyamahanga. Wabonye ko hari n'abashatse kugusaba ko Monisco bayirukana abagarde ba kwa Tshisekedi barabarasa. Rero ibibera Minembwe nibyo ngibyo, ntabwo warindira ngo amahanga azaza gutabara abanyamurenge. Ntabwo uzabona raporo yaba ya UN, yaba ya Amnesty, yaba ya Human Rights Watch ishinja leta ya Congo. Reba witwa Bitakwira Justin, umuryango w'abanyaburaya wamufatiye ibihano kubera ko yagiye Uvira kabisa. Discours de haine arasohora. Si rimwe si kabiri si gatatu, akajya ku mateleviziyo amagambo avuga kabisa ukabona harimo ubukana. Bamufatira ibihano. Tshisekedi asaba Ministre wa Justice kwihanangiriza abanyaburaya. Ibaruwa timugende gake Bitakwira muramushaka wiki. Tshisekedi amufata muri kampanye ye ya 2023. Kabisa baragendanaga. Kandi kwa kuntu ari kagufi gutya